nasi pawang ni mesti kaya. Di pawang dia lupa. Okay, my next question is nangli aiming like a copy kumajang deh. Doctor. Okay. Doctor coba mandi mandi nangli copy exam sih kita duluan. Science. Okay, thank you. Contestant number 12. Jom saya di contestant nomor amin pilih liputan ini untuk aprangan mang bicara deh. Betul tak lo? Jom saya nali tompan basis pun contestant nomor nanghang liputan ini nali pun nanghang pel aprangan mang di sini lakukan aja lo. Contestant number 12. Nang di han gitu nang ikan o besi kaca tan. Lagi kang moya han gitu na long kopi ke jok kenang son. Sure lagi happy nang ini presentation ko ni ko. Tapi kang moya han no kenang son hormu lagi pino ke jok dunang sis kenang lo. Sure lo. Personalidad है जरूर से चलेगा Sure ke happy ini pangkong karju ko. Tapi karbi tu apin lang support solve laki pini beko lapen wangko. Could you repeat the question? Hello, sir. Card attendance in hang there. Some comment. Piniti ko mo. Anpen ako dokumen. Seleng. Diba? Contestant number 3, please come forward. Hello, contestant number 3. My question to you is, why did you enter the competition of Miss ZKYF 2025? Nang ikopia po sila so competition naman seperti itu loh. Terus happy nang lakukan jadi saya question ng baju pa na po. Ni bantu ako kaya po nang seperti itu na ke
Iti Raja Kimi kasepati along sendiri sepati dulu. Labang tu Raja Kimi kasepati along. Nilile hai kono sonte besi kima thapon no. Nili kachini dapat tengke labuhen no. Hindi nangli langso competition hai tetlo blote nangli kopi lau klembo. Nili labang so along hai kono kya lo tengke. Isko api sambil cibilong ko. Lan hello ma. Oh, lan hello Nili ke mangdam ke. Okay, thank you. Contestant number 13. Nangli bor ek anunar dulong lo bodi. Bor ek anunar dulong lo bodi. Tulong ipin na. That is second position. Cardialun jili. Tomat pensi ke plant. Konat pensi ke plant. Jili balun loma didi. Konat pensi ke plant lo. West कर बेंगलो चलो लो चलो Contestant number 10. Hello. Hello sir Lali ning ke mata ben. Rongaji kona ke nangso. Rohit master and equation Ini question ke lakuin lo. Rongaji piposi itu mapan na ke nangso toko. Roma de akinang so laki ili apran ben sita me do pon laki mithang karpi pindeng sumpod mate arona tangi pavia vedeja phansi labang so roma de ki bipon pusi delihin pen mathapon sir Coba lo. Contestant number 14. Ini tuh karbi, mate tribal tuh, katanya
Dasagan kita mani ke ilitum arleng atum alir mane color. Kuso color si en ke ong nai lo. Solo aki hypo, son dumisen alam the na karju ko na po. Ilitum alir mate color. Ilitum kayo spon. Okay, ilitum aki air color. Lapin aki lo. Coba lo. Okay. Contestant number 8. Hello. Hello, sir. Kosong lo nali anyway labang so sipatelong high content kuma. Album po po sinilinig sa cellphone mo? Tapi nalipan isong karju narjulan deh. Ini tuh Bozaru ang ni si Gondo. Dito. Sudah na po narjulan. Nangli ninggahan nai perfect along amang kosomang si nangli ninggahan nai lah. Nikir hakalong nilinig ka hangnay habang ke Luciang nangsi nilinig ka hangnay. Lapan kosomang si kusum nai lah. Laban ke niliang kan effective po. Terus lo. Right. Contestant number 2. Hello, contestant number 2. Hello, contestant number 2. So my question is, nangli ko na Charlie Bombe. Oh, nangli ko na lo ka Charlie Bombe. Adorso. Adorso, school amen ke? Mukhang English Academy School. Inte nangli favorite teacher alam tiasa so nang kampon kate. Luci. Okay, alam kang sab so pipo sinangli ni kihang igma labang kampon ha. Hejima. Okay, so my next question is, non kidobang karbiang long si mamen ko pulo.
is the present CEM of Karbianglong and West Karbianglong District. Okay, thank you. Contestant number 9. Hello, contestant number 9. Hello, sir. Pining we jo nang di pate do me ko busy jima tha pon la. Nini teman thabon gela ko hello. Labang sora je ke chipate along. Nini hai pon be nini teman thala. People lo hai pon pe ke. Hai pon be thi gela hello. Athema nini kita sulang tamilang hodang dress ke an pating thang sulang tamil sulang le pin. La person ke ning aprang pen sepatu ko ke topi to. Mane na le methang ka kita positive si do nang di. La pen na le phan isi question agar jui do. Ili dong ritong tinggi kita ne theglong lo ke di. Labang so ritong tinggi along ini dong biadong prakso mate musical instrument kopi bang si ke en nai lo. Nang nakar jua aku disandang tak curi kerja masa. Bagus. Biadong prakso musical instrument. Ala ritong tinggi ahut kalau bang si ke en nai lo. Ceng ta osong do umah dedi. Masih so ceng bang si ke en lo. Cengbi. Coba lo. Contestant number 4. Hello. Hello, sir. Nali hem asai kikle malong kopi sina ning gedong na. Em mặt say đi lên mà lúc về thì cả rong này là biết và xưa là ngang kia là bên cái này cái này Ya, tak kita. Deh. Lasukan ti kan di apan kopi si nang ligian lah. boleh bên cái kan kia pan puluh tangke teknologi yang nanti kali puluh tangke và xưa lúc đang kia pan tangke sabun do kote sabun si yosnato Kante labang so pilo ke gunakan sige longko. oke sir Labang so peglo gunakan sige longko. là số teklo hai ili orang itu na hosi là số teklo ta longko nipo English kan peglo kan kubutong pilo nadi. English kan teklo kan bang kinci ni sir Betul no? Correct. Contestant number 11.
Hello. Nali kating thang peko aliramen kupilo. Hindi kasing kang apikok alir amen lake. Dato alir amen lake near aku. Alir color. Akalar lake aki air. Tapi semalam na bilang nali ko nang ding si Charlie lo. Hindi Charlie bong ding lake inding ngakep ang ding si hindi Charlie ko. Nali kay long timang kupisi timang kang tu. Hindi kayo hindi cuman kan tinggi. Inut desen don di kan di matek abang tinggi cuman kan tu. Labang so kilun tikan pen nangli kupine kating tur don jima kupiti long penanat long film industries kapen school long kami non ke kilun ke kanta kethan dobong no di coba lo Right. Contestant number 6. Hello. Hello, sir. Nali ini rekai pon diko. Yes, sir. Nali ini gue lagang so kati ai pon diko. Hindi, pinuwi na so. ZKYF yung nagsipati ko, nilining hanapin ki, nilihipon ki, nilining mahalo. Kasi nali kan isa na karju mardulan. Sabi ha, sir? Ito yung question mardulan. Nali kan. So, sir. Nang linon kating kan. Mate kasi i labang so alle kamen kotong no. Ale kamen? Oh. Necklace. Nang linon kating kan. Nilinon kasi ale kamen laki leg pong kurang. Leg kontong. Oh. Ante nang lirilong kasi thom bang ke? Laki karbiaroy. Kardial. Ante nang li no long bang ke? Sir, sir? No, ano? Nilinolong laki isi designer hanggang say. Hanggang sa di. Yes, sir. Dan saya kan aling alam dan kubuti itu. Ale na lang ten ke ang sahan ke kanpur busi di pulo. Coba lah. Right. Contestant number 5. Hello. Hello, sir. Nani kaya long gimana di kopi kumyo ni narjudulong ladan. Businesswoman. It's nice woman di. Tapi labang to asa ya cepat tu di ban nang li kopi yang den sidang nang li. Ini gimana bantu laki ini Fransi ini kali tidak support kami ini pon itu. Kali muli nang kar di ban ke labang so a business woman bertiman dia ban nang li kopi yang den
kita nang kipar nang. Happy answer. Next question bang wrong ha? Businesswoman dong sinang cuman di pulau nanti isi MBA ko ako uso masuk MBA full form kontak gina So MBA course kami the intern sa past week. terus lah Contestant number 7. Check. Hello. Nali koson deng si non cari bom no. Indengket si Charlie Bell. Indengket. Puro tang pe moninge metric exam to gan ko. Koson na nali cari pemelo no. Kumange born ka sa Nali kimange gopilon tay. Nang limang kupilo kaciman di gantung lotan bang ki si cuman di pulau tante larakan benggo kasi lotan bang le cuman di pulau tante kupipi kenanat sekitar nanti kapeng kupipi si Charlie nanti Tumarhan Logitham. Kasumurhan logitan ke nang tuition है थान होते लगा so का kasumurhan logitan no kita nong lom ke ason do next question mana nang li non class 10 nang bong nang li minggahan na ya subject kupulo Didininghan na ya subject English. nang li kapiri na ya subject kupulo Science. Kupulo Sumbu. Tiha Composite science one फिर तो ब्लॉक Sumbu. मैथ्स के सुनते ही ना हजार सब्जेक्ट है तो जंग से नींद के हांग ले अभी बुलोदंग के सुन करूँ तो हूँ जंग से नींद के हांग दो बुलोदंग पे किसुम करूँ मौसमता किधर किया तो वार दो बसे चलो ला हमें संता Ini ngasih banget hormat. Roxy and Becky, ZKYF